bin Zuhra bin Kilab, Ayanda Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qurash bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nidhar bin Ma'ad bin Adnan bin Aud bin Muqawwim bin Namur bin Tayra bin Ya'qub bin Yasjud bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim yang keturunan Nabi Muhammad Habibullah munasab terubah Nabi Ibrahim Khalilullah. Lahir di Nabi di Negara Mekah, Negara Madinah, kubu Maulana Rasulullah, tanggai 12 ni Batul Gajah Rabiul Ula. Umur 2 bulan dalam kandungan, ayah sayang netinggai donya, yatim lam kandung di Rasulullah. Kata li ayah lahi Maulana, kamati apui majusi semua, hancur dumpuna patung-patung berhala, sampai leura bergetar Ka'bah, senang di Ka'bah dengan lahir Maulana. Naputra bidan lahir Rasulullah, Maryam Asiyah sarangan Hawa, Maridah Nabi nan Suwaibah, Halimatus Sa'diyah Ma'ridah kedua. Umur 6 tahun di Rasulullah, kendama Allah sakit di pomah, trip sakit wafutamina, lentali ayat kata lampoma, yatim piatu masajud Nabi, kendak Rabbi nyan kehudib Maulana, tinggai sajan li Abdul Muttalib yang asuh hudib masajud di Maulana. Umur 40 tahun di Rasulullah, hendak barat wahyu pertama ke Rasul Allah, Nabi angkat di sini tempat di Gua Hira, Leblatul Nabi dakwah di Mekah, Negara Madinah, si peloton masa 60 lekonumu, lebih pedura Nabi getanya.